Kajinglap ya kidak mong bat jingem snam hakapor bapen sum ya kamat yap usamla bipol inghi shwa ban tap ya ka kalapen long ya ki bahyeng ban shem ba kajingklat ute usamla dak ba syukulon hi hanihu kamdei satya kabala ban ngej kumban syukro ba usamla bipol ubatrei hanihu lapen kit sha super care haka hinriu tri ukala lengkot araja phon riu ban pha sumar daki kattu katni ki balap ya u hapadeng kajingkelon jong u Henry usamla bipol ulaklat no haka pratrik ukula lingkot arja pun rio bat kibah yeng kilakit ya kamet jong u syakulia ribhoi district klam kanu ke jing supas new. Henry na ka jinglap ya kita ki dak mong haka met kibah yeng kila ujor no dak ijahar hamaulai police station bandawa tokit halor ka jingklat jong u ya ka baningkong lashim bakadai ka jingkelon hi jong u. Kibah yeng kisuba bakala bandan ka aka shalandat bat kumta kila ujor no dak ijahar. Ukuni kekur inghi uba tisha inghi bat urang ba asnong uba komen ingti kila ong ba haka jing shisha kim dan kenu ke jing supas niu halor ke jing klat ute usamla haka baki langet bakala bandai na ke jing kelon hamadan Henry dei hadien bala wanra ya kamet shalayeng lalap ban ya kidien mong bat ki jing jingam snam haka met Kila ong ru kumba kilap ya kita gidien mong bat ki jingjingam snam haka mat ute usamla kala pen lengo ya ki bat kim don hiru kenu ke jing subas niu yanu ru Henry ban tip ya ke jing shisha ki hap ban ujor da ke ejahar. Ya ka met yap ute usamla lara no sha civil hospital nongpo bala pendap ya ke postmortem haka shpautari ukula lengkot araja apon rio haka baka jing kwa ke yeng ke sam kalong ban tip ya ke jing shisha la ula klat na ka bau kulon ni don kenu ke jing ja ke bashalendat. Ega beja kalong bahakan duterit akan duterit ya bipul layok ke jingtip ba ur ngiyok kebor na ki parok bi trilang yu hapo ka compound nehu utrei kum special guest hapo guest house ya hata kepor ba ur kiong ba kila lira seligrim na grim prinsip lira sha nasaret kisurum bat ki para sha superker kapor bara sha superker ngiyok kata kebor por chip je pat adin keba arpo menit pat ngiyok biar gajing pun keba ngiyok ba ulak pengjur dikila pedung hapo ka ICU tinggi rong namar ba benyo ya gajing persian ngap kambahaya ke jum sau jung ngiyok torak sapo ICU Henry ndala poi ngi kumbahi ngasem por sau beje namar kalenti bejengai te uladon po ICU ngimla si benyekran ubrur udon ha gajing bom ti brief su benyekran ne itu ya ki bahi ngasem te katerik kapor kayai kumtu ha ganyuk tarik nadu trik nyutrik sekala lek kumtu te umlong ngipek umla sebenekran te hakapo hakapratrik bat kumtu hakapor sau san beje ngi yo ka jingtip na doktor ba une obriu jumpi bipol inghi ulaklan no te ngi kelipat ngiru ag jing lului namar ngi iya ki baja ngi itan taga ega dak bedon cha lendat ni sadin te ulaklat te ong ngiran ase yeng ulaklat namar ke ngetu jong ki ngi hap nge ya ke ega ba ki parok jong gile bhai u te ngira na se yeng enda la poi hayeng ni kum bahing asem kade gerkom yaw balaklat ban nyat ban khoj ya kemet ke pha chu sa ban rum se yeng te la nyat ap khoj ndai kum bang iya hak dak mong ka bedon hak sedem ha kini ki met ke pha chu kalala pen subsi yengi bat ka pen artin yengi ke ya ka ega ba kat kum bayatu ba ur hande ka jikur bat kata ka jing jai u kami habsu tengi kum bahi ngasem giwan ban yakren bat ki kulit anang po te kulit po ki ajimo jingi benle da FR te ya ka bangi de benle FR ki pha nomor kane ka jah samolai sakti jeka tengi le samolai te namolai hajing yakren jingi ki sim ya ka FR jingi te ka jing yakren jingi ban ni kulit anang po te ki ailat ban omba le postmortem ya ka met jingu ban ya isisha te gila ngilara u menin sani sa po sibil nang po
te mentang yang up ya kerpot kita nilai ya pos meten te kene ke ke baja kalau pelo ngo yangi kalau ba ya kiwe ru ki biasa ki trilang kamtam ke ceja ya hapo ka dehu hapo kumpau dari dei bat kino ru te ndrei ni pat im kuno ya no ni ai pergi jisu yang itu perlu ki bayarap bandera itu ka merji mo hapo ke hospital ndrei ke ba panuan pat yangi kelong ba ya matai ngi su abet ya report ke ba ngiyo na doktor bat ke ba ki pulis kilek ya ke kamu baki dai blek tangga dai gaji kuat jingi hendai barok gi penpau gaji sengu gaji le bah ya kitu gi barak ya uruk te ngim don kono no jing kono ya kiro kata dai na liang jingi bayang sem jong bipul inghi tengi ai gaji snu ya kan ke bentai ya pulit gula simti macam pia kan ngi kermen ba na liang gi pulit ru kin ai report ke babiang kat kum ke ba mki kiyo kermen ba kin ai gaji trilang kinirap ingi namar ngim dai kita gi ba ndon ke jinang di stap di bedon muspak ke babiang menjale ban kuat yang sisa jaga dia gede gaji kuat gaji rap tinggi te kermen ba naliang ke kulit mental yang ki bahan di bedon hang nerok kini trilang hagan ke setiap gidon di kongorona MDC jingiro ni ai semu ya ai gaji semu yaki bagi dem talam ni ne remba senong gula ya trilang neduk mendin ban yo ya gende ke benta ban de ya pos meten te ke ba hakmat ke ba ni ap ya report nak pos meten ban nak kulit de halor kata benta dengan tu sekmat ke benlong ke benca dan yang ji bahaya ke sam ke tangka Mok nakum murang bak senong hagan ne kapor don kejing sausi ke bakraw na benta jung ni kena ke belajar na benta ke jung marba ulung kena ubah kumba na yo betek ben kimi u ulung kena ubah lui ubah peria ubah bom yudon kata ke mensim sarong ke jing im jung dia kata nagaliang junga kumurang bak senong ru ngadon kajing susi bat adon ga jing seu pla ha dei bat ne kajing ya ka susi na unta jungu te kum nagi bahing sem jungu ne bupil bipuling hi balaklan te hang ne ngidon ne hapo sibil hospital po na benta ban pendek ya ne ka postmortem ke jungu kata galong banamar ba nakaliang gibahing ru ila request nga kumurang bak senong baban yo bentip gijing syah lor gijing klak gijing hapo ka kampus ni hu kumbala batay maki bagane ka insiden kerja man hak Andrew Terik jung neu benai Januari hapo ka kampus ni hu mate Shillong bere ka school ba jung ne ka jala ka jung silami ni jung kita pun gaji itu jumpi ba kene gajingja kalaja hakipo in between new lane prabje dimit tekak ba kene ka jing pentip gawan hadu sibuje mestiap ya ne men prayo ne ba ba nitul te marsin yo ko na ki perlu yo gibala penpoi hospital yo ya ne bipul hi bala plat entah ba gine gelak krek benlek sata penemar galempi ke bajengai te poi hadu sawaje mestiap te kan ba poi makipan la dep pendrung spo ICU hapo super care hospital te klem yo su benpek yo kita kapor te Simon step rak ndai baje gelak wan doktor te gi ong ba tatung gejing thu jongki ba gelak pan benpui yo kedon ka benta ka bamong benta jong klik te gine gelak syak bek nomar bagi kuat ya gajing ha ben treat nga benta beliau treatment nga benta para jemu gelak syak yo ben le benta te doktor gelak pui itu te gajing lut jing set gelak batai kan lut benta em le nak le bek mo ta gelak syak ki ben le te hadin sisi pan hukum gajing thu gine ba san baje janmit gelak declare no ba neu la flat te nomar balak flat untuk gelak sop gelak spine po super care hospital tinggal hun ban nomar balak flat tinggal arak sehing ten kumbala kren dai dua bahing jengki ba agar kom kejungi sua bangin pentia dan bentep hasunduk ni pensum pensle ni pensop penspine dei hakata kapor ba ngilak ba kita gidak mong iper ibun kini benta jung kapo benta jung kecil sadem ibun kini gidur ngilak ban share iperu te hangta ke panar ketin yang ni
Te dei halor kata ganung rimba menin angkat batnya kumurang bat sedung bagi bayi ngasem lawan napo police station Manglai banwan bu FIR. Te ngila request aga jing sya ka dead body ka jung ing dei ban le sate. Dei da ka jing ya rap ka jung kursi jung ne osi jung Manglai police station la ya penpun hang ne te la yo ban le postmortem hang ne napo. Ni ka bata jung iru nagaliang jung aku murang bat sedung ngapen pa ka jing su ka bakraw yaki aga jing sya ka body ka jung ing dei ban rak sa Shillong. Dei perkat yang ikum kita beriu ke bom kedon kata ke jinang jing tiap kila consider yang ini benle pendek ne ke benta benle postmortem te ke jing kuat benya syakmat nagaliang ke bahing mat yang aku murang bak seluru kuat ting bertip ya ne beriu kumno laklat kuat ban ak kata ka postmortem report kan long kumno ngimnom la ban keno directly ba yautan ya kita dengan kumbala keren gini bagi penpau ke jing sung yuru ya kita perlu dibaya salang ke bala penpau ya usyadu sa hospital ya kublai iki te ke bangi ap menta ke long bangin ap ta postmortem report hadin bangi layo ke postmortem report te menta ke kam ke nang bata yang ni batum nang nyak syakmat bat ke jing kerpat bat ke jing penseu ta ke ne ke por ke long ba mar ba kadai ka school ba ni hu mo ka bang ikheng singan anta ba na ka benta ban ai ka jing nang jing tip na benta ki khon ki ti ki jongi mo andre ka jano kum tu te ka penat tatin jengi ka penting persmik jengi ka pen kelumar jumut jengi balik kata ka school ba ka badon hang ta kam judon mo kita ki protection mo na ka benta ban pek ban khmi dunia iki kata gede ka bang peneliti nagaliang ng kumurang bakso ng Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya